sijali na wewe. Unanikabidhi hela yangu. Tena mimi sitaki black, unasikia? Mimi niko mkazi yangu kama kazi nipatie hela. Mimi uniumize. Mimi nakuumiza mimi niangalie. Kwa sababu tu unanipatia hela kwa utaratibu mimi sija. Mimi nakwambia toka nje. Hapa ndio stoki, labda damu zimwagike. Hapa ndio stoki mimi nipe hela yangu. Kwa sababu jana usiku nilikuwa nasikia raha, nilikuwa nakwambia vizuri na nini nipe hela yangu. Mimi utanipa hela yangu. Utanipa hela yangu. Mama hivi utanipa hela yangu. Nipe hela. Mimi usinichaziwa. Nipe hela yangu. Mimi nataka hela yangu. Sishakwambia kama naumia. Wewe unakuta juice ni mtu ufanye umie. Unitanipa hela yangu. Chukua. Easy. Ona nieneze. Nieneze hela. Nieneze hela, nataka unieneze hela, fanya mbio. Fanya mbio, mimi sitakuharibu saa hizi. Nishakupatia hela. Sasa kama unataka zingine, mimi acha niende kufanya kazi. Nini? Wakati ndio siku kuja kunitoa kule juu, unasema mimi nitakukabidhi hela kila kitu. Tunasikiza ngapi ukisa franga 50,000 nazitaka. Hizo kwa 50,000 unazibakiza nipe nende nikafanye kazi zingine. Kuna wengine wanahitaji bwana, sio wewe peke. Aisha, nawe nona nifanyizie. Utajijua mimi niangalie, mimi utanipa hela yangu. Lazima mimi nafanya kazi ya kujiuzisha. Malaya? Umalaya. Oh my God. Ndio ilikuwaje tuambe uri mumara, c'est vrai. Ndio kazi yangu mimi. Sasa bona kama vile naumia ule mnipigana, mnifanya sasa kulipa pesa yako. Hajanilipa, amenipa tu kipande tu. Amenipa franga 10,000 na watu tumesikiliza franga 50,000. Kwa kivipi sasa hicho cha nataka kunifanyia mimi hivyo? Huko kweli, huko serious kweli wewe ni malaya kweli? Na ukitaka nawe njoo. Mimi hapana samani, mimi nimekuja kufanya kipindi, sijakuja kufanya vitu kama hivi samani. Okay, bakuzi ba Amipro Show257, welcome again. Urazi kuri microphone kumwe na MB promoter ke Mr. If you like me, I like you. If you don't like me, I don't like you too. Ama kuri kamera kumwe na Sisi da Silva mnyama wangu. Inakuwaje bro, poa? Urazi kunikimwe aha turi mu buterere ahantu bita mu buterere bwa mbere kuri 16 Avenue. Tukaje kurondora umutipe umwe ariko arakora ibintu by'amafuka munwa. Ni kuvuga mu kashine abakora mu buryo budasanzwe muri hit top. Ni kuvuga yuko akora ibintu birimwe amatrapo y'u Burundi, amaguci, ibintu byinshi cyane. Mugabo abantu mu gatapute sinzi ko ni hehe. Kamera yanje ngurikira ngenda kuraba umenga bambwiye ngo ni hanyene. Sinzi bambwiye ahantu bambwiye hari amatafari, ibintu byinshi cyane gose. Tukapata foto njoo nifate. Kamera twende, tuno nifate. Ngari ahantu Iyo tubaze ngahari hano. Ni sawa bro. Urakomeye? Poa. Ni bon, witwa bande? Nitwa Rahim. Uratubari ari umuntu turondere ngaha batubwiye ko washona amakashine. Ukira kwaza iyi kashine wewe washone hehe? Ashone kumutayere yitwa Alicia. Umutayere mugufi ya avyibushe. Turiko turarondera ari mutayere umwe atubwiye ngo ni munini kandi ariko arakora ibintu by'amakashine byiza cyane. Washobora kutuzangira haba basi tumubone tugomba kumuvugisha natwe kimwe ya mu biganiro vya kashine kuvereka amakashine. Abanga nyene mu rugo ngaha. Nyene ari guti kibwembe aho nyene. Koya kamoto hari ni waheye. Ujya truc ya rouge. C'est vrai. Ego turagushimiye. Ego merci cyane. Tugende basi utwereke ko naho sindamuzi. Bakozi ba Amipro Show TV tugiye kumurondera nge mutipe. Mdogo salama. Mdogo. Oi. Mdogo. Wewe dada unakosha fimbo salama? Uko poa? Da. Ni wapi? Huyu hapo? Twashitswege mutipe menga. Ni sawa? Ego ni bon. Ni salama? Salamu. Wewe ndio ambao unashughulika na mambo ya kushona mafunika pua ya aina za kila rangi za designer? Hapana, maki mimi nakuja kushonesha hapa kwa mimi niko nasubiria. Sisi tunamtafuta ni nani? Bro, vipi inakuwaje? Poa kabisa. Uko poa? Nashukuru Mungu. Wewe ndio ambao unashughulika na vitu au? Hapana, ni huyu hapa. Huyu jamaa? Yeah. Simbona kama vile amekaa sehemu Ingo? Erega ni vyinshi man. Bro, inakuwaje? Safi. Uko poa? Ya poa tu.
Mbona umeumia na hiyo machini ya kwako? Matatizo, tuna matatizo fulani yamenitokea sasa hivi. Matatizo gani? Hebu tuambie basi, hebu tubwire basi nibiki. Pardon kwanza, pardon zikashine ma designer kabisa mingi zitasanzwe. Makar bro. Ni noma. Nibiki tubwire basi nibiki. Wapi kabisa. Biragoye no kuvuga ma. Uragwaye? Ndagwaye. None kwa cyangwa uragwa kwera tubone tugiye Amipro Show257 turi ngani? Yeah. Ndagwaye kabisa. Kandi ya Burundi. Byose turakora ariko muri aka kanya umva nabi cyane. Ibiki tubwire nibiki? Ndagwaye kabisa. Ndagwaye iki tubwire none bro, none tukate emission. Ni bi privé man, ni bi privé kabisa. Yiwawe none tukate emission cyane. Bye byinshi muraza kubimenya ariko apana muri aka kanya. Mugabo twinshi ubura kugira kigane nawe umeze uko uragwaye tubwire basi tubikate tugira muhi. Sinzi ingene no babwira ariko mumbabarire si jewe. Ni kibazo cha habaye. Unaona tatizo lake litokea? Kwa kweli siwezi nikajua tatizo lake lenyewe liweza kuwa litokea kabisa. Mimi nikuja hapa wanitengenezee hali kama hiyo. Mbona tuchanganya? Lakini tuambie basi kama kuna tatizo sijue, basi kama kuna tatizo tufahamu. Kuna nini tatizo? Tuambie basi kama. Tunaenda kipindi tufanye moja kwa moja. Tatizo liko ila ni tatizo la kusikana familia, sio tatizo la kufaa kama publicity hivyo mama. Nende tukwe twajenga baturungikira ibintu ngo ngaha uri kurakora ibintu amakashi ne igonda yibona kashi ne nimba ni barberi zi Burundi. Nandi emission tukichaka emission gusa nabindi. Sawa, emission kabisa genda baha ariko genda afise ikibazo. Ubukashi ne ngubu ndabufise. Ngora karite zose. Ubudrapo bo muri Kongo, wo mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, za Amerika hose je ndakora. None ko uri kuravuga menga ari ikintu tubwire nibiki? Ngora ari hantu uri kurababana ni he? Mu magara. Mu nda hehe. None ko tubwire ba. Ega nawe uri umuntu kuze ngira ngo aho wabibonye. Wabyumvise kabisa. Nuko ahubwo ujya mukobwa wese ndagusange ngaho genda umviriza genda Aisha Aisha ujya mukobwa nyene niyo yabigize. Pardon gato kwanza uyu Aisha uyo nyene mubaza uyo mukobwa nyene ahubwo agende Aisha ingo kwanza gato ingo Aisha. Ni sawa? Ni sawa. Nitwa bande tukubonye Aisha nitwa uri Aisha. Ndi nitwa Aisha. Twajenga ku kigira tugire ikiganiro ngira mutipa ariko arashona makashi ne batubwiye ngo wowe ni ufite ikibazo sinzi ko ikibazo nyabaki mwashwanye ni uri umugore wiwe cyane. Oya agisi ni umugore wiwe. Ariko uyu muhungu uyu Nandero agira. Nandero agira yagize iki? Yagufashe ku ngufu cyangwa yagufashe Nandero agira kubera iki? Sikia niwaambie huyo mwanaume anafanya yeye na akili sana kunizidi mimi. Usiku mimi jana usiku tumeutimia usiku vizuri. Akisha mimi namuomba changu na anakataa kunipa. Kwa vipi yeye anajivunia nini? Na mimi shasema sitoke hapa kabla hajanipa changu. Mcha make aje kupatia cha kwako. Ina maana unafanya kazi gani wewe? Mimi nafanya kazi ya kujiuzisha. Malaya? Umalaya. Oh my god. Sasa ndio ilikuwaje tuambie uri mu mara c'est vrai. Ndio kazi yangu mimi. Sasa bona kama vile naumia ule mnipigana mnifanya sasa kulipa pesa yako. Hajanilipa amenipa tu kipande tu. Amenipa franga 10,000 na watu tumesikiliza franga 50,000. Kwa kivipi sasa hicho cha nataka kunifanyia mimi hivyo? Uko kweli uko serious kweli wewe ni malaya kweli? Na ukitaka nawe njoo. Mimi hapana samani mimi nikuja kufanya kipindi sijakuja kufanya vitu kama hivi samani. Mugabo kintu kimi ni vitu c'est vrai. Sasa unafanya kitu gani? Mimi nishaambia hapa hapa kama jani kabisa hela zangu hapa mimi stock na vitu nimemfanyia kile ni kidogo na zidi kumfanyia na kingine kikubwa zaidi ya kile. Tuambie ulifanya nini wagiziki? Nimemkula meno mapumbu na bado atayapata yangine. C'est vrai? C'est vrai? Ya. Nini kubera kibagize muri Amenyo he? Sasa imekata kunipa cha kwangu. Na bado nitamla na kingine. None ni wewe change ni wawe. Ni wewe.
Ndio novanga basi ku muryango tukinjira basi tubane. Novanga ku muryango tukinjira basi tubaze ko kuriya cyo. Uri serious? Ego ndi serious. C'est vrai. None uri mwana wangahe kwa tugishukura si wowe nangahe 50,000 c'est vrai 50,000. Ku imwe 50,000. None ko ni menshi. Ni mu muji rero. C'est vrai. None ko menga umwana mwiza ako kazinda oya moja. Mjini shule. Ukatafuta mwana maka kuoa basi ukaolewa. Hapana, nishazoea kazi yangu hiyo. Kwa wanaume kuolewa unataka nini? Nishazoea kazi yangu na ukitaka nishakwambia wewe njoo. Mimi nimeshawasamani kidogo. C'est vrai. Bro, umvise ngo mu mara aba batipi bafite imano bakora ibintu vyiza kandi ni muri tugende turabe. Bro, turagarutse kandi. Nawe uko ratubesha mugabo watubwiye. None bro, vugisha ukuri. Ni mano ufite yose umumara ya c'est vrai nivyo. Birashika. Wafashe umumara kumuri amahere y'ibingorane. Birashika brother, reka kumvurugana. Kuri Amenyo ha. Ziyatare baba stari. Cyo sikibazo man. Ahubwo genda mviriza. Mubwire uyo mukobwa ave ngaho. Unasema nini hapa nje sitwe kama hujanipata kwangu. Nariga twe twaje ku. Wanyami vurugo nyaje ku. Umva sister twe twaje kugira ikiganiro ibintu byo gushwana. Basi babigire basanzire mu nzu basi tugira ikiganiro nawe basi. Mubwira gende basi. Agende mu nzu kwande. Muri basi mara yiwe none wagira kuri shangazi 10,000. Mwe basi 40,000 sigaye basi. Agende basi. Yani sikia utamu. Nayo ndamuha ahubwo ndamukubita. Imbere y'ikamera frame. Je simfina. Ndamusekeza bien. Nukuri ahaje. Au nijuita kabisa kwa mtoto wa mjini. C'est vrai. Utanipa mimi hela zangu, sipendi utasaka utanipa hela yangu. Kwa sababu jana usiku wote ulikuwa unasikia utamu nini unaolipa hela. Bibi mimi sikuja hapa kuhubiri. Fanya ambie unipe hela zangu. Basi tukura mahera basi mubwire basi nimba unaweza kumbuya basi. Mtumzie basi wamkona. Je nayo ndamuha yandi Amenyo. Ahubwo nagende. Aha je numva. Wakorera mahera none utuntu tugorera mahera mutama wanzi. Je Muhi. None mu mahera basi agende. Nagende shano mu maraya nagende. Nagende no mu maraya no nagoma ngaha koriki. Ahubwo gene je ndagusekeza. C'est vrai. Wabuze ufini. Sister basi tubwire basi imvuriza basi ndakubwira kana kamwe basi. Ko basi nje ndaza kugoya mahera. Ingene meze kugira ikiganiro sivyo. Nakuvika ibige makashi nivyo ndace kugunda gwa mahera. Hata siku nyingine asirudi yake kama ni hivyo. Basi mugabo tuko kukazi. Yeye alikuja kunichukua jana usiku kufani. Basi ngira basi ugenda hariya tugira ikiganiro n'umutiko cyo nakibaje. Mimi nawasubiri pale. Bro. Pole. Isha poa. Basi tunakuja katika kipindi chetu ambacho tunakufuata sisi. Lakini kitu kimoja bokoli malaya. Pesa unashindwa kawaida mdo. Kawaida hiyo. Pole lakini hujaenda kwa mganga. Bado. Ndo nasubiria nimalize hii chaine ya Burundi. Anigei hela huyo mzee hapo afu niende kwa mganga. Basi nakuja kitu moja kwa moja sasa. Hebu sisi kwa sababu tulikuja kutafuta kwa sababu ya vitu. Unajua kwamba rais alisema kwamba ni lazima kila mtu afanye nini? Afuate ratiba ya nchi na uvuko kwa sababu ya kufanya nini kukinga nini ile virus ya coronavirus. Sasa nakuja kitu kimoja, kuna aina mbili ya hivi vitu. Sasa kuna moja hivi nimekuja nayo hapa kama sijasahau. Kama iko wapi ile? Kuna hii hapa. So naona vingine viko hapa naona na nchi ya Burundi. Hebu tuambie tofauti ya hivi vitu. Tofauti hivi vitu kwa sababu kuna design nyingi unazo hapa na tunajua kwamba nyingi ni hizi hapa. Hebu tupate tofauti hivi vitu na hivi. Hii kivyangu mimi au hapa kwangu mimi nikitengeneza hii ni ya watu wa down, yani wene hawana hela. Sasa na hizi za Burundi ni watu wenye pesa zao. Tubwire basi ari umutipe umwe ejo yigeze kunyandikira ambwira ati je ngene yi ya Burundi gusa iri trapo ya Burundi babwira kubwira ababarberi abandi bakabwira ibintu byinshi none bari hanze mbwira bitabafikiye aje cyo kitu. Kwanza ni commande. Ni commande wakitaka wanaweza wakapewa adresi yangu afu sisi tukafanya kazi afu bitawafikia kwa aina yoyote au kwa njia yoyote lazima biwafikie.
ari utuntu nabonye turimo amalogo ya CNDD FDD abagumya banga mutubona wowe uriko uradukora byose je nakubwiye je nkora design zose ahubwo gusa ngoma ndabe ingene nogenda kumurondera Fariaz kubera irya logo yabo ijya ya Bantu Boy niyo isigaye gusa yuko Fariaz irya Bantu Boy nayo afise none ko je nigeze kubona imane Liz Boy yigeze kwambara irya Bantu Boy barashobora kuyambara ariko designer birasumbana kubikora byi wanje ni kariti imeze neza kandi urahema neza byose ni sawa. Ok, tubwire par exemple uronse opportunité ya president Ndayishimiye akubwira ati twe dushaka commande z'amamaske nka 500,000 wowe ushobora kubikora mu mwanya ungana gute? Byo onye tukumvikana tukongereza abakozi hanyuma tugakora imwe ukorera kuri angahe? birarutana iyi ni 5,000 man 5,000 udafise 5,000 aho numbaza none ko abantu bamaze kumenyera izaza nimba nta 5 nico gituma nakubwiye ibi birarutana iyi nye yambara abantu batishoboye izi nazo nzo bambara aba boss c'est vrai design zose ngaha turafise kirese Bantu Boy gusa design zose murazifise c'est vrai oui Okay. Ikintu kimwe ngo bakwaza ni kuvuga yuko tubwire basi ukuntu wivuriye gusa kugira ibi bintu bama designer. Kandi bisaza uri mutayeri. Ni creation nda crea. Tushaka batuzanira akantu agana gatambara ndibaza. Hari agatambara kasende dofise ngaho nakufise. Bitambara birahari ariko rega David wanje bihora bitwara umwanya kugira ndabukore kamwe otwara n'isaha yose nakibaje turinga tushaka kubona ngene uri kurakora aka création atwereka ka création okay izo création ziwanje je kwanza jiwanje bisaba umuriro duca ni umuriro ipass hanyuma dutangura akazi ariko rero kugira ndabereke byose ibyo kunda kubera abandi batayere bashaka gukubita amakopi ariko baramaze gukubita kopi twe twibaza yuko mu muziki no gukubita amakopi beat ni hose muhungu ahubwo gusa no kuraba ingene umuntu yokora je byiwanje birarutana abo bandi batayere uravye byiwabo nibi byiwanje ariho different niniya yego c'est vrai none kuvuga uri kurakora ni yande ni wanje cyane urabona umukameraman nje na yafise ndaza kumuha ibone ko natwe tufuka umuntu nje ndayifise nagira ikibazo mukorere rero ndaza kumukorera kiwiwe kubera izi inye zose baziguze ni commande c'est vrai nubona ngene iyi inye n'umuntu ari i Dubai ni zine izi zose ziraza kuja i Dubai zose zirasa c'est vrai izi zose ni za Dubai Jose ashobora kugenda kuvuga yuko 10,000 20 30 40 vuba ucinjiza 55,000 bro 2 minutes 55,000 ayo n'amahera makeya sana none Jeff umunsi ndashobora kwinjiza ngangaye basi kiri basi commande ku munsi 55,000 jene in minute je ayo commande banzaniye kwanza y'abaganga muri presse leja muri clinique ni bi privé sinoshobora kubavuga kubera bavuga basi imbere ya kamera bavumve basikoni nabaganga ako nakabanga ariko ndashobora kubwira n'abandi baje dukora akazi kandi ndashimiye umukuru w'igihugu president Ndayishimiye iyo ngingo yafashe kabisa niyo mugabo kintu kimwe gukora mbeshe mugabo nako wambaye we kari heyi jewe rero mfise bwinshi mu nzu giwanje nawe nakufite urumva jewe kuvyerekeye biga bibazo wansanzemwo bya bindi yomara yaciye agatwara urya shabwo atwara amahera atwara agafuka yabwo basaje abakobwa biki gihe okay bro tugomba niwe uri ko ndibaza kandi nakiwabo tubigira basi none ko ari bwinshi bw'igihumbi kubera ko bashimye kosa kuri mutipa gushina kaka ku Burundi
Kutokana na pesa ambazo niko nazo kwangu ziko ndogo sana, kwa maana ndio maana mtu anakuwa anafanya kitu kadiri na uwezo wake. Kutokana na pesa ndogo ambazo ndio maana unafanya kazi. Sasa unahisi kwamba 5,000 na hii 1,000 unahisi kwamba pesa nyingi ni pesa 5,000? Huyu jamaa anafanya vya bei kali, alafu na wewe unasema pesa ndogo bro, unasikiaje kitu? Kutokana na pesa ambayo yenye niko nayo ndio maana nitapasha nichukue kitu cha hali ya chini au cha chini. Cha chini. Kweli. Ambao kutokana gisi hali ya uwezo unapozidiana ndio maana Mungu aliwapa watu tofauti, mwanampa mwenye alishusha hadi kama maki unafanya kitu ambao chenye kipo. Unaona kama rais president alipokuwa alitoa hii sheria. Sasa kama tukufuatisha inaonekana kama sisi tunamdharau. Tunampinga. Kama apacha tufuatishe sheria kama si watoto wake, inabidi tufuatishe hali alivyofanya. Uwezo unazidiana, hata ukitizama katika mpirani huko unakutana kuna watu wanzidiana nafasi ya bei kubwa, nafasi ya bei ndogo, kumbe bora tufuatishe ile sheria ambao ilipokuwa. Kwa maana president pasha tumheshimu kama mwenye anatupeba kwa hii nchi, na ndio maana pasha tutimize ahadi gisi alivyofanya. Kweli. Okay bro, wewe menga uri mukinyi bora kini mupira. Ukora iki bro? Mimi? Hakuna chochote kinatumika. Lakini tuambie basi tofauti basi ya hii hapa na hii hapa, kwa sababu jamaa alitutambia kwamba yeye anacheza vya classic. Hebu unavyopumua humu na humu sio unavyopumua au? Hapa napumua vizuri kabisa. Na nimependa tu kaka designer njoo kana nafurahia tu. Designer. Yaani designer. Alafu unatoa 5,000 kuliko kuna vitu vya 1,500 alafu unatoa 5,000. Njoo bora zaidi. Haka naweza ukatumia, unakutana akatumia hata siku 2 siku 3. Kanachafuka. Kamechafuka au kanakatika. Hiyo inaruhusiwa kufua, unaweza kufua hii. Hii inaruhusiwa kufua. Kweli? Sijamini kuna hii inaruhusiwa kufua. Hiyo ni kweli kabisa nafua. Umemaliza? Da. Yanapata tayari 5,000 ananipa. 5,000 saizi. Hata dakika 2 hujafanya. Hapana, saa hizi imebeba muda mrefu. Bro, usitumie kama dakika ngapi? Dakika au nimekwambia kamoja saa nzima. Sasa hiyo c'est vrai. C'est vrai. Aha. Ndio mwe silivyo kwa sababu cameraman huyu anje. We nakubwiye izo zose bazitwaye. Ziri muri commande se. Izo ni commande. Ngizi ngana nakubwiye ziraza kugenda ejo i Dubai. Bro kombo ni biki. Urumva ana masiri ipe cyane. Oya, ni creation yindi y'abana b'abakobwa Nako mengana vya bini bamasuti. Oya. Yo ni yindi creation niko nda create. Nako mengana twabana. Ni twabana. None tunangahe twabana. Twabana je nkorera 3,000. 3,000. C'est vrai. Yabakuze 5,000 y'abana 3,000. Basi babwira abo bashaka basi bakorondere basi babwire inimero yiwawe. Iyo bashobora kurondera kuko ni benshi babukeneye. Mugabo inimero telefone yawe aho babondangira basi ni hehe? Okay, je inimero yanje ya phone ya ipasa gusa alo ari mai. Okay. Inimero yanje ya phone ni 75 246 174 174 75 246 174. Izina ni izina je nitwa Lucien. Ugiye muri Facebook ni Lucien Inkuba. Lucien Inkuba. Radi. Ama ya WhatsApp basi. Ukibambaze hey. Ni heri wanditse yage wanditse Inkuba. Navuga yego Inkuba. Sawa Radu. Okay basi ya WhatsApp nayo. WhatsApp ni zigya nyene nakubwiye 75 246 174 ndi direct. Ufite abana bangahe? Bisabana babiri. C'est vrai. Ego. Ku bagore babiri. Makini kimi basi bro, wewe ufite abana babiri mugabo ivyo vuba mara umugore bari he yari hanze usanga ari muri Saudi. Umugore wanje ari wabo. Ara muri kwa? Kugira ngo sombi yiwabe kuzana abana. Kona. Ego. Ega umukobwa akuzaniye uburofa nakumukubita. Mugabo rero gerageza basuke mu mara muri. Je namubwiye kugera ave ngaho mugabo na mahera mfise. Ora yari. Muri hira ubwo. Na mahera mfise bro. Turaba promoter gusa promoting gusa abantu mugabo na mahera dufise. None muragiye. Turagiye. Ancho munsigiye none. Iki? Amahera. Ahubwo imabone yo tugeza ku mahera. 55,000 bro. Amahera yi. Ya déplacement. Ututwaye? Ndafise akamoto ndabatwara. Ako. Icyo si kibazo. Ahubwo gusa nungomba
tubwira base abakozi base ba Amipro Show TV aho bariko barakuraba kuri kiyama babwira base nibabibagire kugira subscribe share na comment. Subscribe, share na comment. Okay. Hapana vya bindi mimi acha kwanza niongee kuhusiana na public ya watu Public. Okay, na kibaji. Watu wote wenyewe wanajisikia kununua barakoa hapa kwangu. Karibu, naishi Buterere ya kwanza, sawa, barabara ya 16 namba 3, naitwa Alicie. Namba za simu nimeshazitoa. Mjisikie uhuru, msisikie bei ni kubwa. Mjifikie. Bivuge mu Kirundi kandi. Mba ana anitwa kukuno. Okay, je nitwa Alicie. Mba mu Buterere bwa mbere. Ibabara rya 16 inimero 3. Biyumve amahoro. Ubu bufukamunwa dukora, tubwe dukora design yose kandi nibatinye baze dukora akazi. N'amakampuni kabisa nimba bafise umwanya cyangwa bafise bashaka umukozi je ngaha. Ego. Ama subscribe, share and comment. Nziba Amipro Show TV online. Ego. Kabisa waikae mkawa kula juu na mengi na vingi vya kufanza kama hizi creation hapa zenye nimecreate, ila pana zingine creation kesho ukija utakutanisha vingine. Sasa mkumbuke kusubscribe na subscribe. Ndio gisi nimezungumza mzee. Subscribe, share na comment. Ndio hivyo baba. Okay, bakozi ba Amipro mwari kumwe na MB promoter kuri microphone, amakuri kamera wari kumwe na Sisi da Silva, twari kumwe n'umutipe umwe afite imana, afite itama idasanzwe, arakora bine cyema barakora afukamunwa mu bugo bwose Burundi, ari amati byinshi na byinshi. Ama turabashimi. Nibagire gusa kugira subscribe, share and comment we need it. Yakubwire wa mukobwa agenda. Ubwo twahejeje cyane kibazo uraza kumva mahirina kibazo. Ego mvuga ati ni ciao ciao.